Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke Maulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang haga step jong gandutri unai luar araja abusan. Ulalum lalang ye kinong yelam bat kinong penya jong gidor barsnong kibahap hapo uput usam ke Maulai bat ulakhat ru ye ki officer ki badan benta haga zonal task force na do urban affairs nangta na po district administration bat kumjo na po traffic department. Kani kajinglum UMLA ya kani kajingelang kendo lang. Kadai hadin ba kibabun kinong shnong bat kinong peniat shnong kilapen sngow yu ha kabayday bat kajing jong kajing theng kadi hamaulai kajing lum jing lang UMLA ya kinong yalam shnong bat iki officer kalong ban ai kajing mut na kalyang kinong kit kam shnong bat iki katu kan ni kinong shnong ha kabayday bat ka zonal task force kumno ka tray kam hapo maulai namar ba kimpat sngow thu na kalyang kinong peniat shnong bat na kinong shnong ha kani kajing kendo lang kaladon kajing penshay na kalyang ka zonal task force bar ha kajo kapor kidon kajing kali na kinong yalam shnong haringkat kajing ajing mut kajing yakran ha kani kajing kendo lang kadai ha kabayaday bat kajing ajing mut ha kabayaday bat kajing dhengkali kabaar kadai na kabenta kibasyong di jingte harut surak bat kimday ban pinwit ya kalit kawan jeng ipat ba bat kabakhat du kalong kumno ban penne ya kamay maryang ha kani kajing yakran banya ai jingmut kaladon ru kajing yakran ha kabayaday bat ka suk shngan bat kajing jelle udrop mga squad man yung addiction na urban department kita kedai buat itu di parking volunteer apa dia ngasih semua yang buat yung mga some spot tingkat na department jadi kalau yung semua orang ini lagi belum lagi parking ngin seal kita di volunteer ke kelas lah ini buat sisa di permata na kalian ni berjuang apa ini submit kita ke operator dengan las sadari ini semua kata orang bahwa kita nama kita nak gomang kita risua kat begini ho teka bagi memang betul kata dia bagi hati di dalam kita yo kita boy teka perkuluman tapi nak yang menentang gila pasyangi ya bagi effort ina di system ina di jadi application form bagi kita pernah kita isi interview kita kibui penonton. Kata kadai kibui nak agensian nak kalian di department kebaan apa ajing betul ni kabur ikan ika traffic jam. Masuk leran ma Ahmad ni juga barabor kalau jam traffic kebahadu tata especially mustad abi cuma sur gile tapi nanti di office beli baterai kita dia menghafal membaca umat kita dia mulai task force untuk berikan bahan tu ni bu yang signage no parking nak bu but mission untuk bagi ni di pasal kiburam ni tu pengen buat asin bagi MCS ini betul belum mengilayat betul mai ilalai leo tu driver itu bidai pinjam besar man dan opai utai di arkitektur ni macam yang utar mereka kata sistem siap dia kata kali gitu tapi kemana gua pernah jematan ke format step big step nak pernah baca hadap khabai baca ketika Paul dia kena seluruh kita kami diskusi ibu kena seluruh bagi terlihat ibu sejam tu lala masih terwah ni begini di bos ke besar naduk pula haduk katwe mendai bersaya dalam balak lele borak sisi itu manusia nama kapal edek netar ini umat bagi kuno dengan ulu baik anong dia sisi surat masuk negosiasi yang berterus sisi ini dengan notification atau apa nak kalian atas skor dari kami tang kita di arteli kena bahas sekretari Shillong di representatif dari Shillong kita dalam jadi secretary kisah sama kibeda nak kapor pemerintah kebeli semua dia di LA nak kepada kejungkat jual jogi
kani si siya kawai kepanta kebangi kung bila mulai nilong concern ha. Pernah try MLA idang kemau di keyboard pemanga ngaju phone si dengan ngai ba apa kini ki peak hours kalau kepada kam school hours but kani ka office hours la kani hakini keyboard balong school but white school kani kebari ka petrol pump junction but kini ka lanjut modat bagi kini ki ba man kapor ngi sakut batenteng ki khon ki boys lam school. Mana kalian ada disiplin kebahaban buat apa sekolah kalau teng kelas akan gigi bani dan bok penilik parents ban drop ya di kamdan gigi mereka itu tentang di balik hidup di teng lagi sekolah di face problems ini orang yang kata nggak terlalu suatu kadang syuru ke kebajuja ke pengayuri kalau bagi dalam apa jang ini certain junctions jang kemaulai nama kan ini nggak terlalu parah dia semukia ndai baca mengi point out dan dia mengi ya kan ya kita bagi kamai kini dikali lani kira-kira video kia mana apa juga di junction sekarang bersama dah akan tukar ke mana siapa ke sekolah minggu itu hantu kia di lokal taksi bagi kali hantu banyak bansim serum sedang kalong baik dekat mereka ni kita bagi junction kita nak apa juga di lain juga area nonglu kini di kiba cause ka congestion dan ke traffic kini kita block ya kiba teng ko on i way na i rongba mana bandon na kajong provision ya kini 2 wheelers teng mga mani tu idi kadang kapor pengaman si bara ada 2 wheelers bani drop i kon ban light na traffic jam teng akong overtake bro mani rohak ni kata mereka ni kelalong ka situation pala si mangini hapan ayo tinggi kerpat bang isutan la mata kami kini ka task force kapatri na mata jipi yang maulai sutul la chuchu bale si badan apo ajo kani ka task force be na maulai tingi kung kita maulai ni lang kansa mo ban ni sutan bakan long kawikan busaya kiwe ro magkabaan kani begini gi badi hapo aja gisurok teng wala lagi bentukan mereka na yang ini badi hapo kifotpan le teng gajing itenar gadi gawai gajing ku di gawai kung balong matakon induksa na datang man yarong natin hapo ajong kani ka gateway of law la bano kabadi hapo dam side de moyong tang man yarong lai kini di badi kung di utay kanta la ilong iyulu pa Henry menta hadiah bagi don gitu balong malak di anu kadon kata jisuk tunat dekat notam ni whole of maulai ladala ti ngasu wala kapur kung balong mata wala kimpat dan kenapa kifotpan kini kita Henry kasi kan gabi itenar lagi kung gisyong nila lupa po iya kajing balong precaution mo lupa nang ni nama nong badir ti sa kaway masyudon kinda ka confusion na maringi mo tawar sa tay ningim hapsuk municipal area ti Henry hata jo kapor kung balong mandapat kahulong maulay kala dik mo na kuwi ka server naman banang ni room sponsor Lech boy Lech airport Lech kithan pa pero but nakathan jud ni mo tawar mandat kung anong central road iya baro mental ida da block siya ni bunti hiyaro na siya tay ngala jo ang MLA budon purong bagi babun ni kini kali ibahe menta ki escape lamba jongka gateway of Mautawar di menta ki balik siya po airport ro ki ada po Mautawar ki balik siya po Riboy ki da po Mautawar ki balik siya po jan ki mission no pun ki lalit nyampo ki ya siya ki paso bat siya tay siya ngingat ray MDC itim bat sulong mangin national ngingin pa dia bu jing tan siya government ringi nang pasyang kan monitor national ni identify di jaka banilai kepada kami Henry menta banyak angkat pada nomor perkataan ke municipal ni tio la sya ni sino sino ka municipal area na kuno ni Mautawar Henry les na spa ban ajing mat bala kani ka task force leng bai MLA ber MDC official kia ni ka les e ko whole constituency bar kawai kan ya na ka jong ko man monitor les e kan ka kani ka task force kenapa ka nomdan pada bakata ka exclude na ni include municipal ka nomdan ki confusion kenang baik kita dijimpen toy menginipet yang taban light lang kani ka traffic lan ni dijimpen pun ka kaya kan ya lang di kumbalong siya tayo kita di banda di ba hapo kita di surok ilong kim di banda ni kaya ilo kiyo lang but hang teng kamlong ka bisinga niya dito yun di MLA juga mau kita di buat bawat hati mensni di buat di penuh hak phone ye di kita di kali di bahele di bade di badut di monbo ye ki goods ki ki foodstuff para kuat siya po jo kasor bon ka diyan na siya tay di kini ro ni ko aban kerpa lang ba siya ni kapot kam na kam ta kapit kabian jong kachnong mulai jungi punjori embassy but baro ke officers ke bashi kaya ni benda but kinong tre kachnong baro lang tehni ndan shipon ban ong ye ndan tan mei betai bari di bangga jusyam kalau ha ipor badan ke traffic jam ba ke blok mo ni benda kani yang pak bukan tagi ki junction areas mo but in long can just suggestion ro kan dia ki junction area kong to hapor ba ka blok mo ukali buwan ng tay ubayan nang ni uya running back kembali binyan Henry apa blok kita di junction area seru kipen
blok lang badan kala. Di jari hapo badan ki traffic police ne mano ki hungat no ki papanyai to kabyang ese. Henry haki caka ki bangdan ki bade ki junction area span. Ke baja kalong ba ki yang bet kum to ki airat. Ya kitu ki wei perbawanan tai bade bang kuncang ni ki bawanan ni ba kuncata. Tikni ki benta kalong ba ngamo ka problem ka kraw Henry kanang dili ke naman kita bawanan ting kuncang ni ki Allah. Tikatini kaya kata ka traffic jam pat kanang sinang selen. Dadang uwe kun dadang soar solai kin kat banang ya ulai ki jongki bermut ban kun tu kau sai ki ban kun kanang pun selen kai. Te suggestion jona kalau ba tak ini bitai baget ngakerpat nomor hababun ki la ki junction gintip ba ulai ku dapat bayar baik nang ni setai. Dan ni ubun kum ni ulah benda. Ring semua ban ai suggestion kau kalau ba itu junction nak kalenti ke babe. Undang ulai ba mak nak te ke side nak ni ke side. Kenapa habadan ke traffic jam? Kita lihat di cross. Ya itu ulai. Bakin ailat bagi bawah nanti itu space bergerak setan bergerak sini kan ya bet. Henry kejingun bandar ulai menta ukadi buyu kulai cepat polai kubrit tak lakil. But umpulai itu pembunuhan sendiri ya adjust. Bak create ke problem kalau ba tinggal kendial umlo. Lalu itu ba mau tidak betul deh. Kaliran lain aja keren. Kini baik tang kendiat ba kini sanaja 10 aja lawai. Kata kawan rak problem susu. Tetenteng badai manusia solve ni I jingjai badai nang he tang tak kadaw ba ya tengru istengru. Di kumini bentah ke junction semua bala daw ai makin online na ka siliam surok na ka dentin neng nani rum na ke sai haka por blok lokim ne bentara setu online kabong lada jabadan ki police traffic lani daundan ru di lada ki follow yo to rule kamut kat is traffic hendia nomor bawah nang tai jadi kan wahab proses tai lada ka blok kamut kimyola den open block susu na chuna bahai ni lat school ba ya keren no menemo ketika lat punguri yang to nani kestan bos tah to te kambian ni lat punguri teng gini kala da pande semi twin ru nomor kedi jaka kaba dan teng ki police traffic dan teng kim dan te kalong hai ni benta I jike iba ngaso deiban ong hamne ba kita suggestion ba ya kani ka jingelang lalum namar hadian ba ladon ka jing pensngol naki babun ki nong sonong ka baningkong ka baar pat naki babun ru ki nong penyak sinong ki ba hadian ba kala ho ngitip kani ka jing hawi di ba ka jing dang kali po ndai tak sinong mulai ndai hakasor slong hi baro hoi kadai kawai ni jing ka ba haka jing syana kalian ka jonga kumu emali nadu kumtuhi marsin hadian ke election arpo lahi ka baningkong hi ka banglasim khai kani ban lum yaki engineer na po ka PWD ba kumjuru na ka USP traffic ngalalet dala dia ringkat lembak kinong penyak sinong kini ki jaka ki ba khamjur ka jing dang kali na ka tu por mo te ngilalet nang ta ngila identify problems but kumjuru ban identify ru ki solution kumno banyarap ban ease ya ka traffic congestion kemudian hapo urusan jak senong mulai te ngilaya ya tu kopor te ndai hadin kumba system te ngi dokumen baling ba jong ka sarkar ka simkhia ban warra ya ka solution be di kani di nama kata la constitute ya kata ka zonal task force te kani ka mulai ka di kawai ringkat lembat ki wei pat ki senong hapo ka nongba silong hi baroi te gelas tang banian tenri kadon kajing bam smutu mo nakaliang jong ki nong penyak sinong ru ki belang penso sanga ki belong ki long confuse te hakaju kaporu nakaliang jong ki nong song sinong te dene makata tang la sim ya kani ka senjam ban lum ban lang ki nong penyak sinong nadu ki members jong ki committee jong ki sinong ba pier po pu sam jong ka mulai konsensi ba kumju ru ya ki long keme ba ki samla banyawian te ngewan hang ni ban la khot ru ya ki officers ki ba don benta habi di bagian ke zonal task force nadu ka urban affairs nang ta napo ka district administration bat kumju ru napo ka traffic department ke don dekat hang ni bat kadi ka interaction mo ban ya shy bara ka ju poru ban ya ajumut na kaliang jogin ke kap sinong bat katuk ni kinong song sinong habi di bagian ke zonal task force tengi sukmen namar ba lingba kani menta kemud ki bapoi sya kani ka jingelang naki khatnya utuli ki sinong ki
kiba ngila penpoi sti cekirang ba snong ba kini wer ki para members ki jongki bat kentup ki long kemi ba ke samla na ki khat new tli ki snong khat wei tli ki snong lai poi renti ani por ka bamta bat ngila yo ya ka jing ya kren kaladon ke jing penshai na kaliang jong ka zonal task force bat hak ju por pan kaladon ru ki jingkli na kaliang jong ki ba poi sini ke jing lang bat ka don ru ka jing ai jingmut pan na kaliang jong ki kinong penyat snong bat ki patba sakanika zonal task force so piakan tang lo ta kajing deng tali hapo kadong song kasar mulai ni piakan mat wi mat khamtam ngi ba kajing jeleru dong tau drugs ani kasno pi kani ka meeting hi namar kombangi sothu kani ka zonal task force specifically ka task ka jongka kadai betang ban regulate ya ka traffic flow mo kata di kebaningkong bat ka baar pan kadai habidi bat ban pek ba kini ki street vendors kemdei ban penwit ya kalit kawan jong pek ba bat ka balai pan kani ka zonal task force ka pek du habidi bat kumdu ban penne ya kami mariang te ni stick bait ya kata kamdei sabar jong kata ndei ha ka jing kren hang tu lingba ka jing sokhya na kaliang jong ki kinong penyat snong kila ora kita kimat mo habidi bat ka song suk song singan ba kum ju rupat habidi bat kani habidi bat ku drugs ka jing jelai jong drugs ti kumpi umele ke tek pi na kaliang ka jonga kom u local representative hang ne po mulai bat na kaliang jong ka party nila sim khai kani na thai la pi sang man kertiang dien wat apo ka yang do ba thau an ru na kaliang jongi kum party na kawai ka por kawai pan ngira kani kamat ban penso man ngitem kani ka jing bat ka jing ka ba lada ngim sim khai manta kum ka jaj ben riu ning kong bat kum kita ki badon ka por ki ba lapen khamti do pai ba ki la ngim le ai menta kamut ka ban sawan nginom la ban batai ka ki after effects jong drugs ban kata hapo om tang kasnong mulai dei hapo ka jelai barok wei ngila simkhia bai play ni singiru na kaliang jong ka youth wing jong ka party ru ngila simkhia ngila lomi upat ba kaleng gebri ang te po mat pran ban penmana ba ka party kanom song klikti hadian ka jing yo so ka jingi ka jing ut ka jing nam na ki babun ki nong song snong bat ngi i hiru ya kata na kaliang jong party ngila sim ya kani kum si benta ban yarap lang ya ka sarkar bante lakam ya ki jing sniu kam tam le ba jong drugs ka party le ba ka youth wing lo ong ba kinle ya ka ba dongkap pi na kaliang ka jonga kam dei tang menta ndrei lakum ba shis nem tam mensua pi kidon ki jing ut ki jing nam kam tam kum ba pi oso menta hang tu ba ketika mulai bypass hang tu ka jurba ka jing ki kam sniu kam tam ka por min miet marangi i ngan thai piru aba piat nang tu pni ki kali ki balai pujat ki wan hang tu ngayo so na kinong penyat snong hang tu ba nakapor ki hab banlet ban intervene te don ki por haba ki let hang tu ki poi ki brio ki ba nakleng ndai ki bana po mulai ki bana ki wi pa ki jaka ki wan hang tu ban song miet ban ya bam ban ya di ban de ki nu kam te hak tu kapor ngala sim khia na kalian ka jonga ban ya keren bat ka police department bat kham tam le bat ka tu ka outpost ka ban hang tai hapo mo konro te ka jing ai jimut jonga ki kalong kumni kumbala pen pam wi ni ki rang ba tu kapor akani ka meeting manta bat ngaru tu kapor ngala ong ba pinjur ya ka patrolling katari ka baningkong ka ba phila ban le bat ka bala ru ban te lakam penjur ka patrolling bat ngala ong ru ki tu por ngong ba pi patrolling pan ngong kam dei ban long so obvious ba man la si tang ban pendep ya ka rutin ka jong pi man la si bu plet nyo baje jan mien nong le kam sni tu latip lupa man la ka nyo baje kan patrolling tai tai por kinum le deng long ki ba plet patrolling ka dei ban long hata ru kom ba kinum tip ki brio kala bani nyo baje kala bani knai baje kala bani spo baje kala bani kanu timing la ni kanu no siru kam dei malah siru tambah pimtip kanu kasi ba kita ki na kaliang jong police department bakin yai bahara tenga su kapor kala dei sesian 45 kilat pathai kubor nga kentu ban kaliang ka jong akum bang lai kentu ya ka police department ban penjur ya ka patrolling hapo put sam jong sno mulai baru kowe kata dei ka we ka ba phila ban te lakap kai ka jing nguyu pi habai dei ba ka force ha ka jing sya ta kan nang ong
nga nakaliang ka jonga nga day mga habidi bat hamulai constituency ban simkhia daga bangalum ya ki engineer na PWD ban naka traffic magini di tra jong surok pi kumno ban ya perkhat kumno ban is ya ka traffic congestion hapo mulai te hadin sistem kami ka nika zonal task force te sungu ai khublei ka sarkar bak simkhia ka tamo ndrei kanlong ka babha lada ki include lang ya ki local representative kam ong tanga na po mulai hendai habaro kini ki zonal task force ki local representative hadisha kila de bandot lang anta khanang ba ngi ke jing e mo ngila ruban ashibun ki jing ajumut na kalian ka jungi ya ka zonal task force ban ya trilang ndai nang nu ka daw ndai ban ya trilang tenga kimi lati na marman taksi ngala ong lengba jong ki officers kamtam lengba chairman jong ka zonal task force ni na po mulai ba Runi walang alaong ni kania banra saki bor ki majrong jong sarkar ban ong ki ba kan ba no ban penrung lang ja ki local representative hapo jo ka task force